Angkai marketing song tini ani topic ang kono video rok samnani musung yangi tongmani hingga je lai thangnai 9 tarik May 2025 o ani ang to khoroksa CSC chalogo hingke जों CSC chalokphano mane जों Google Pay tirogo rang naharo baksa to adorok bai kariya ATM rok bai kariya hingke atako kam nangjagui bo ani agi ang je use khai tongmani Google Pay a number bo rang rok jakha hingke ang a number no use khailia mane iPhone o a number use khaimani eSIM sanamka eSIM yagulo hingka abono ang pratbui delete khairika mane no SIM krika atin thaka hingke ulo hingka tamkha rang to 7,700 taka bo transfer khaika hingka yagulo hingka ang a SIM no 10 dino no haka 10 tarik no haka do hingke 10 tarik no haka hingke 9 tarik hingka bona transfer khlaika hingka a dino tam khlaika जों kaisa NPCI hinui kaisa website thangui aro complain khlaika mane je rang wrong number khlaiui uti number no hojak tengkha o rang refund khai amtike complain khlaika hingke yagulo 10 dino tisa जों 10 tarik tisa complain khlaika je bank ni hoite rang patoka a bank o complain khlaika Bandhan Bank hingke abo yagulo tamkha ang sim naga sim namani yagulo 24 hours nago active nani hingka a sim active mani yagulo ang balance khaika a dino 7,700 taka hapaika ang khaksangka prugo phiaba tamkha te waisa ang 11 tarik nakadi 12 tarik o hingka tamkha 12 tarik o hingka a je rang no ang chekhnai mani kai rang gurui ati hai hingke ang 11 tarik o hingka je borok ang rang transfer khaika borok ang cash bono payment khairika 7,700 taka hingke tabuk no ang phunugano je Geo Payment Bank mane asuk je mane ungko khayo kamnani response khai norok nogi makhana o jaga nadi ultangi mano ikoro 7,093 taka rang tongo do hingke obongkha je 12 tarik ni hingke tei o mene kono check khaika hingka saving o 23 taka phunugo abo kha passbook do omo hingka passbook o phunugo 7,093 taka hingke yagulo hingka tam khaika je customer care no call khaika do o number o ang call khaika 1800 hingka 890707 o call khaika hingke borok sudu nini rang busuk tong aborok ni sai tongo phiaba customer care bai kok saria yagulo tam khaika anga darana haina hinu hunai nai bini Bandhan Bank o जों je complain khlaika complain close ni phane close ni bagi request khaika ini ang video sinami tomo ni chat tariba ang bonon hunka ang bonang bo ang onek no mane digdari o mak khlaika bo man bagi wana kha mobin bagi wana kha ya hingmaika engka bono bagi no sanamu chungo je Google Pay je add khaika police kang abo kaise UPI di set ngi thango do a jaga rang deskription thango kono confuse na krai egamon bagai ni na agini sim nang jotno khlai tondi hingka jaga rang phaine phiaba tini ani khetra o tamka rang thingna ani thani phaika a rang nang kubuni bank o transfer khaina ni nai phurungkai balance karika 23 taka phunugo jotoi 23 taka hingke abono tini ani hingka gang confuse khlai tokha je 23 taka hingka orang phana phaina phaya tapon saimaya hingkai NPCI tui naine mani bo borok sao je a complain abo already gomi thaka ni sao raise khlaijak ani sao orobang khlaika NPCI tibo hingka abono ta tabuk burike mannai ang onek wana kha hingkai customer care bai call khaimani kono response riya hingkai tuna singi tongo phana phaya complain ta जों close khlai rika hingkai kebo norok jodi no mahaingi tongkha hingkai nang sanamu chungo Geo Payment Bank bai haksalung maman sao a jaga ro rang soraya oi tonmane sao angbo a jaga dana hin damaya a jaga habi thangka orang abo jaga habi thangka police kang saimia a Geo Payment Bank rojak pamani bagai a 98 building tongmani bagai aro habi thangka apte hai hingke tabo hingkai a 7,700 taka ani yagobo mayako arang pura ni bagai olok khiyai singsi hingkai haibona poito khlaio kaitan thanio arang kipil phaina hinai hingkai norok mansak jodi manai tongkha hingkai mane
buti hai ke solution abo jodi norok manui tongo ang kano WhatsApp o phai norok sapaijari eba comment phai sapaijak di. Hingke tini baga sugno haini hai norok next video malai jotono no